znaš sigurno nekoga tko ti je super, ali uvijek ti prvi moraš pisati. Ako se ti ne javiš, ništa. Tišina. Nema poruke, nema poziva. I možda si mislio da toj osobi nije stalo, da te ne želi u životu, ali zapravo istina je skroz drugačija. Takvi ljudi nisu hladni, nisu bezosjećajni, nego su navikli da nikome ne trebaju. U djetinjstvu su naučili da su sami sebi dovoljni. I danas ponašaju se isto. Ne zato što žele, nego zato što ne znaju drugačije. Kad im se netko previše približi, oni bježe. Ne jer ne žele bliskost, nego jer se boje da će opet biti povrijeđeni. I zato, kad naiđeš na takvu osobu, nemoj odmah dići ruke. Ponekad iza ne javim se prvi stoji netko tko bi se zapravo volio javiti, ali ne zna kako. Pouka? Ljudi nisu uvijek ono što izgledaju. Nekad iza tišine stoji priča, samo je trebaš poslušati.